الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واستنى بسنتهم وسلك طريقهم إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اجعل علمنا حجة لنا وحجة علينا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال المؤلف رحمه الله: باب استحباب كون ساقي القوم آخرهم شربا. عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ساقي القوم آخرهم، يعني شربا. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح، وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع. إيتي الله سبحانه وتعالى كذل الموم بكوم رسولي الحمد لله يكاد يمتر يجول إن لا محمد صلى الله عليه وسلم نولي من صبير من يجول صحابة من فوق وجول أيضا دمانك الجوك بدينك بجوك نوك جو أن الجوك نيكادين. اللهم آمين. واللي في اليوم أدي قدام بغالدو إندر دامبو دي في نيدي جدي نغان دي كساكي دي جالمو دي وكا نيدي نيدي جي نيامو نيدي جي ياربو جولدو أم ko no wayi ma wondo e darnude haray no wodi nokkeli go ka lotisa no wodi nokkeli go ka tawata lotisa no wodi nokkeli ko zone réservé na yonti woni ko faala ko yodi ko Allah ina la da faala ko yamira ko en jangi telen ka needi ji nyamugol wonde ko yonti gi inde Allah taw bismillah ko yo ñaamir jungo makko ñaamugo yo ñaamu ko heedi e makko kon si tawi ñaamete on ko gooto hara o jiiɓaani yeeso yimɓe ɓe en jangi ka neediiji ñaamugol wonde e ñaamete on son tigi gayni ko yon tigi yettu Allah o jarna Allah o manta Allah moƴƴo heɓa e baraji wonde na yon tigi aybi ñaamete on kadi sabota ñaamete on. Si tawi o noddama ñaamugol, si tawi himo hoori yo du'ano nodduɗomo ñaamugol on, si tawi o hoora yo ñaamugo du'anomo kadi. En jantike needi telen ɗon neediji bus noon tigi simo hawte yimɓe yo hul haqqe maɓɓe on wotawo iko ko ƴettete wotawo mooɓu o ƴetta on tati taɓe kanko gooto ne ƴettirde yo si tawi miran on yo fuɗɗore mo ɓoye fuɗɗor sera muɗum tawanti fuɗɗore tumbo hakkunde en jangi wonde nayon tigi soɓɓindo hara mo ñama mo soɓɓindi mo holli mawnintinare townitare yon tigi siko jungo makko ene ñamirde wota o nokku koko jungo ngon tew o nokkir kolli ɗin hoore kolli ɗin en jangi wonde haray hawtugol ñaama Allah noɗa barke mum. Si yimɓe hawti miran goto ɓe haaray e nema mo tawata si tawi ko goto ɗum woni feere tawa ɗum ɗon haaratanum sabu barki hawtugol ngol. E gari fi ka yargol en jangi neediji fi yargol ngol ɗum kadi yon tigi wi bisimillahi nde mo yara so gañi yarde yo yetto Allah alhamdulillah wota o foofude ka nder miran hum ɗum o woni e yarrirde si tawi ko miran hum udditi kum si tawi ko miran hum ombi kum si mo huli taw hara goɗɗum tuuni no nder ton wota o maɗɗo ni tun o yara kono satalde maɗɗo hunduko satal nden tun yara ti anda ko non to udduto a bete ndaara anda so tawi tuundi ala to ndaara so kon ɗon ɗa yarde ɗon ɗo fof ko fi himgol neɗɗo on fota o lorra kan laawi to en jangi e neɗiji ni wonde na yonti wuttu ko ñaamete ko ma ko yarete
so tawi hino wuli don tigi wifu ma wacca ɗum ha ɓutta ko noon kadi si tawi koko yarete si tawi tuundino toon so yi tuundi ɗin o tawtu yo wankin ma waɗa goɗɗum woyta tuundingo mugo en ko sakkatuɗe janngude kon ɗon en jangi wonde no dagi ka neɗɗo daro o yara haray mo dari o yara tawa himo dari woni ko ndiyam o yari himo dari woni ko jus o yari woni ko ɓiraɗam o yari ko yarete ko fof mo sella ka on tigi daro o yara ko ɓuri moƴƴude kon ko yon tigi jooɗo en jangi ɗon hadisaji ɓuyi nelaɗo men sallllahu alih wa sallam ka golle o waɗi o darike o yari kono noon ka makuji makko himo ne'i hen wonde ko ɓuri moƴƴude kon ko yen jooɗo si yari ko ɗum noon sakkitan ɗen janngude ngam dambugal ɗo o wi baabu dambugal istihbabi yiɗegol kawni wonugol saaqil qawmi yarnuɗo yimɓe ɓen on akhirahum kanko sakkitiɓe surba yargol no moƴƴi servo o taw fuɗɗor hoore makko kanko e woni sakkitiɗo taw kam woni serbude yimɓe ɓen ko yarete woni ko jus wonɗaɓe serbude woni ko ndiyam koya jonde ɓe tawa ɓe fof si ɓe gayni on tumata noon an kadi yara ɗum no yiɗa nawndema ko farilla si tawi serbo o mo artiki taw kanko yari noon so jonni ɓe haray o ala bakkatu kono noon needi ndin ko yo ɓurnuɓe taw e hoore makko ko jonnaɓe ɓe yara ha ɓe gayna si luttoy noon tumata kankadi ɓe yara ma o jonnaɓe ha si tawi luttoy kankadi o ƴetta watta gokku jus ngo ka jiifa makko si luttali kanko wona muññiɗo dalil mum oɗo hadis watti temeɗɗe jeɗɗi e capanɗe jeɗɗi e ɗiɗi an abi gatadata ittama e oɗo abou gatada radiallahu anhu ko da'ama o wiyete kanko ani nabii sallllahu alayhi wa sallam woyte e nelaɗo gara nelaɗo maaki saaqil gawmi akhiruhum yarnuɗo yimɓe ma yarnowo yimɓe ko kanko woni sakkitiɗoɓe honɗum yani shurban yargol riwaya goɗɗo goo saaqil qawmi akhiruhum shurban yarnowo yimɓe on o saaqil qawmi akhiruhum shurban saaqil qawmi akhiruhum na e yarnowo yimɓe ɓe ma yarnowo yimɓe ɓe ngo ma yarno yimɓe en kanko woni sakkittoɗo ɓe yargo ko ɗum ɓuri moƴƴude oɗo hadis himo selli ko imamu tirmidi woni ko fillimo o wii hadis o himo moƴƴi himo selli cheikh albani tawtimo ɗum ko sahihul jami o wi hadis o himo selli babu jawazi shurbi min jamii al awani altahirati gayri aldahabi walfiddati wa jawazi alqura'i wa huwa shurbu bilfami min annahari wa gayrihi bigayri ina'in wala yadin وتحريم استعمال إناء الذهب والفضة في الشرب والأكل والطهارة وسائر وجوه الاستعمال. قال دمبغال دور دمبغال داغغول يرغول يريرا دندنانغال ميران جلابودي كلا ميران لابودو سلي كوادا ndiyami makko yarirano sina miran moƴƴiniraɗo kanŋe ma miran moƴƴiniraɗo kaalisi tafeteɗo ɗiɗo miranji ɗi tun woni yarirtaki ko lutti kon fof e miranji laaɓum ɗi waɗu ko yarete muɗum yara woni ko ndiyam yarirɗa ɗum woni ko ɓiraɗam waɗɗamo yarɗa woni ko njuuri woni ko jus no dagi sina miran ka kanŋe e miran kaalisi wa jawasi e dagagol alqura tuuɓugol qura ko ndiyam ɗan direct kaɗan woni ɗon harana e miran e hunduko makko woni ko on tigi tuuɓi koye caangol woni ko on tigi tuuɓi ko e tankonwal ma paaniwal o wi o firi ɗum o wi wohwo shurbu bil fami ɗum ko yarirgol hunduko gomminan nahari immorde e caangol ngol direct wa gayrihima harna a caangol hara ko e miran jano بغير إناء هرنا ميران تسكون أنت يرد ولا يد ولا جنب وتحريم استعمال إناء الذهب والفضة
e harmugol dammugal ngal haalna e harmugol gollitirgol miran hum tafira ko kum tafira ko kanŋe ma ko kaalis gollitirgol ɗum fi shurbi woni ko yargol o gollitiri ɗum walla akli ma ko ñaamugol watta harbi ma ko laɓɓinagol wa sa'ir wujuhul istimal e dendanangal geese gol huutorgol miran hum kanŋe e miran hum kaalis huutortaake e noone wo e huutorgol ngal dammugal ɗo ko ɗo nga yewtani o addi ɗo hadis arana on ɗo ko on ɗon watti temeɗɗe jeɗɗi capanɗe jeɗɗi tati an anasin ittama anas radiallahu anhu qal hadrati salatu o wi julde fewnike hadara ko tawegol ko fewndagol julde fewni ani noddinama hewti joni ka juulete fagama man kana qariba addari ila ahlihi immi ɓe tawata ɓen galle muɗen no ɓatti yahi ka ɓeygure muɗum salligagol ani joni noddinama tawi himɓe ka juulirde buye maɓɓe no ka juulirde nelaɗo sahaba mum ɓawa noddinama ɓe tawata galleji mum no ɓatti ɓen fof mo ɓe immi ki sa yahi ka galle muɗum fi salligagol préparama wa baqiya gawmu yimɓe ko heddi ka juulirde ɓe yaltaade honno waɗi imma ɓe mara galleji no woodi noon tumati ɓe marano galleji fewi honto ɓe hoɗi ka galleji yimɓe juulirde ma tawa galleji maɓɓe ɗi no woɗɗiti on tumati o yi fa utiya rasulullahi sallah sallam bi mihdabin nelaaɗo sallallah sallam o addanoya looku ma payan kum min hijaratin e morde e kaani mihdab ko ɓe wiyata ko fuddinirkum ɗumene ko noon min janngirno tokolowoɓe mino fuddinirkum fuddan wiyete fuddan ko o jaɓe laani no waɗɓe hiɓe marno payankoye ma lookoye ma mirankoye ɗo ko ɗon ɓe waɗayno on matiére ko ɓe waɗirta laali ko jaɓe ko miran goko tunni ko ñanda fayda jongo kara heƴirta nder to ɗum noon ko honɗum moƴƴi ko hayre lesa ha luggi on tumati komin ko miranji ɗi nano wani hande noon poore ka yaɗa o poore no woodi baafata no woodi sila no waɗa piiji ɗin fof no woodi miranji noneji ɗin fof hari nano woy ko hari ko guri ko hudu suru ɓe waɗayno ko guri ɓe waɗi ɓe hutorayno ɓe waɗa miranji goɗɗum ko kore leɗɗe goɗɗum ko kumnaje goɗɗum ko payanoye goɗɗum ko lookoye goɗɗum ko kaaje ɓe tufayno ɓe lesa ha lugga hara ko ɗon ɓe watta ɓe hutora o addana noon ko miran mum e tawi ndiyan no nder toon miran ngo ko tunni payanum fanɗuɗum fasagura almihdabu kum miran hu tawi kum faaɗi kum fanɗi an yabsuta fihi kaffahu nde o fontata e nder makkum newre junngo makkum si o unti junngo mo nder toon fontugol noon ñeɗa ƴetta tawi no fanɗi kum faaɗi ɓe mana ɗum ɗo walli fi ɗon no sifanade en ko honno miramu kum wonno hakkengo kum faaɗi mi mana ko miramu kum tawata junngo sa unti e makko junngo ngo ngo fontatako ɗum wandi kum ɗum ko jandani o wi fatawadda alqawmu kulluhum yimɓe ɓen fof salligi e ndiyam wonɗan e nder kum payanum ɗon gaaluɓe inni ɓe landiti filli ɗon ko anas kam kuntum ko on ñelo wonno ɗon ɓe wawano yahude ka galleji muɗum salligo yo wonnoɓe ɗon ɓe salligi ɓe kummiran mum ɗum tawata junngo fontatako e nder muɗum gaala o wi 80 wa ziyada mene yonno capanɗe jeetato e goɗɗum capanɗe jeetato e ko ɓeydi hono o hadis ɗo ne hollude himo holla piiji ɗiɗi himo holla wonde no sella ka hutore miran mum
tawa ko hayre imma ko kaaƴe maha ko loope e kaaƴe jillindira mahara ko hayre ne piitufa ɗon go ɗiɗi barki nelaaɓe e mu'jiza ko Allah okki nelaaɓe ndiyan ɗan tawata neɗɗo gooto fu fayda salligatanoko e mbiran hum ɗum tawata junngo sa unti junngo e muɗum ko fontata ko nder ton ko mbiran hum no gasa ko yonata 1 litre ndiyanna yona 1 litre ma ɓurata 1 litre yimɓe 90 e goɗɗum salligoo sikku ko ɗan ndiyam wonoɗan ɗon tum naɗan ɗum Allah addu goɗɗan honto Allah rewni ɗam ko e barke nelaɗo sookewo makko ngon Allah waɗi barke muɗum ndiyan yalti ka sookewo makko ha tawi ɓe fof mo ɓe ara e tuɗa salligoo ɗon yiɗan juura en addu ano gasa hadis o yeeso o ɓeyda e feññide ɗum ɗon ɗum ɗo koye mujisaji naɗo sallallah sallam nde Allah okkonomo ɗuɗɗingol ko ñaamete e ɗuɗɗingol ko yarete yimɓe buy ɓe ñaama ko tawata ko yimɓe seeɗaɓe ɗi ñaamano yimɓe buy ɓe ñaama ɓe e fof ɓe haara ko noon si ko yarete kon ɓe yara tawata yani yonatano ko yonatano yimɓe 10 yimɓe wulure ɓe ñaama koye barkiji nelaɗo sa sallam e mujisaji makko ɗin Allah ala ko onde متفق عليه هذه رواية البخاري وفي رواية له ولرواية أنس كالفين البخاري في اللي ولمسلم كالفين كان بكافي دور أن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم دعا بإناء وندي مرهم من ماء ديان ويأتنا مرهم ديان كمثال لكم فأتي بقدح وعدنا كرو بلتون rahra aw miran rahra yaajukum ɗeɓɓuɗukum ni yaaji kono toowa rahra alqadahu rahra ko pilenti tawa ni on toowa hotere toowa no weeɗitini no yaaji no o adana kum pilenti hum fihi shay'un min ma'i no ton ndiyan seeɗa mana sina fihi shay'un min ma'i ku heewa ndiyan kono ndiyan no nder ton fa wadaa asabi'ahu fihi nelaaɗo sallallah sallam waɗi kolli mum ɗin e kum yetti sooke o makko no kolli ɗin o waɗi ka nder miran hum gara anas wi'i fa ja'altu anduru ila alma'i mi fuɗɗi ndaarde non ndiyan ɗan yambu'u no ila no tubbita min bayni asabi'ihi ka hakkunde kolli makko mi ndiyan no pullito hakkunde kolli makko kanko nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam fa hasartu no sella fa harastu haraza hasar mi eɓɓi mi hotti man tawadda ɓen salliyiɓe ɓen mi ndaari mi tawi ma bayna 70 ila 80 ko hakkunde 90 ha 90 miran hum pilenti hum tawi seeɗa ndiyanne toon seeɗa o addana yo salli kanko naɗo sallah sallam o ƴetti kolli makko ɗingol waɗi nder toon ndiyan tulliti kam no yalta ka hakkude kolli ine are salli goɗo ɓeyade ɓe salli o wi mi hotti mi eɓɓi tagdir mende ɓe salligiɓe ɗo ko fandi o ko fandi ko hakkude 90 ha 90 allahu akbar hadis heɗɗo ɗo gon kanko watti 774 وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال اتهم عبد الله بن زيد الله يلتنم وماكي أتانا النبي صلى الله عليه وسلم نلاد أريك أمن يندقو عبد الله بن زيد بن عبد ربي ودو ونهود نودو في نود نامدو فأخرجنا له ماء في تور من يتنا المديا ميران تور فإن تور ميران كنجندا من صفر ميران كمؤنرا كسلا صفر كسلا ميران سلا كنجندا فتوضأ وسلي وهذا حديث كهولي وند ميران مؤنرا كسلا no huntore
sallige e muɗum no yarine no hutore noone hutorgo non ko hutorte kon fof rawahu Bukhari o firi ɗo wi assufru bi dammi assadi sufru waɗa saade on tural wa yajuzu kasruha no sella kadi masilgo ley assifru sifru wa huwa ɗum ni annuhas woni tuklo wiyata kire nuhas woni sila wa tawru woyte tawru o wi kal gadahi no wayi wono gada fof ko miramoy wa huwa bitta'i on le ko ta almusanna min fawq ko ta toɓɓirteɗo dow hadis heer ɗon kanko watti temeɗɗe jeɗɗi capanɗe jeɗɗi e joyi wa an jabiri radiallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alih w sallam dakhala ala rajuli min al ansar jabir ibn abdullah o wi'i nelaɗo men sallallahu alih w sallam naati ka gorko e takam e madina ɓe wa ma'ahu sahibun lahu tawi mo wondi e ɗimmode makko kanko an laɗo sallah sallam o wondi e gorko wa qala rasulullah sallallahu alih w sallam laɗo maki in kana indaka ma'un bata hadihi llaylata fi shannatin wa illa kara'na laɗo maki makani gorko mo ari ka galle mum o wi si tawi ndiyam hiɗa mari ɗo ndiyam ɗan waali hande e nder sasahum shanna ko sasahum ko sasahum guri ko menni noon ɓe waɗa no guri ɓe huttira sultugol no wiwdu no biwɗi ni no andi ɓaawo ɗo no biwɗin ka bahilloɓe ko guri kono na seekugol wantani ko ɗumanagol ka daande ɗo no wonno ɓe getta ɓe pooɗa ɓe yaltina hara ɓe seegaani on tuma ɗon ɓe haɓɓoyaka ma ɓe ño'aka koyɗe ɗen woni ɗon joni heddo anda kadi ɓe waɗini hen ɗum ndu pompor toon ndu yaltira ka ɓe faala ndu yaltir ɗon halla ko noon ɓe gerdayno ɓe waɗa miran on tumati ɗo ɓe waɗa kursudi ka daande kullum kum wonno ɗo ɓe waɗa ɗon kursudi ɓe waɗa ɗon e ɓoggol tawa ɓe pooɗa ɓe haɓɓa ɓe uddita ɓe loowa ɓe haɓɓa ɓe wenga haa ka wonnen ɗo ka arabu ɓen ka fulawaji maɓɓe hayso may fisideji ɓe waɗay ɗum hara ɓe yoy ɗon ndiyam aadaji maɓɓe ɗin ɓe yiɗa ɗimula few few ndiyam wono jani mum ɗan ko hare ɗan ɓunni ha ɗan ɓunni ilo o wi enen nokkamaɗo hande ndiyam waaruɗan e nder kun sasawu sino woodi wa illa si tawi ɗum ala karana men tuuɓay ɗum no woodi aɗa men humta ɗon min yara min yarira ɗum ɗon holli wonde miran tawa ko ɓuri ko moƴƴinira no sella kadi huutorɗo ko ɓayi ko fii miran mo huutorɗo ko ɗum o woni e hoolande en ɗo o addi nooneji boyi tawa ko dagiiɗi huutorgol rawahu Bukhari o wi achannu al qirba no wiye channu no wiye qirba fof ko gooto e hadis heɓ ɗon woni capanɗe wattu capanɗe e temeɗe jeɗɗi capanɗe jeɗɗi e jeegom wa an Hudayfata radiallahu anhu qal ittama e Hudayfa ibnu Yaman o wi'i inna nabiya sallallahu alaihi wa sallam nahana an alhariri والديباج والشرب في آنية الذهب والفضة يونو ko dagino kon fayda woɗɗini jonno mo addanden ɗo ko harmi kon miran hoye harmu koye huutorɗo ɓuuɗa koko dagi kon ɓuri ɓurde kore ɗen ɗe fof majji ko leɗɗe ɗe limata kon wona horde woni ko andi goɗɗe goo ko leɗɗe darotoɗe to lima goɗɗum war no jandi no wante waɗe horde ko layata kon kadi no andi ɗe noon ɗum kadi kore no woodi ɗum ɗo fof no dagi siko leggal lesa kunnaaɓe ɗen ɗum kadi fof no dagi en noone wonode matiére tafaaɗo waɗa miran hu nokkum wayi wo ɗum jandiba kum fanɗi kum luggi kum pentelen ni ɗo gerdi wo no gerdi no dagi si wona koko linteten ɗo jooni
oɗo Hudayfa o wi nahana nelaɗo halime anil hariri fi conci wiyeteɗi hariri ɗin ɗi aroye kadi yeeso fayi waddibaji e conci wiyeteɗi dibaji ɗiɗo conci kadi ɗiɗo ɗiɗi no harmi fewni ɗum aroye ko adabu libas washurbi o halimen kadi yargol fi aniyati dahabi e miran mum ka kange wal fiddati e kalis e heɓi ɗo piiji nayi haɗa ka conci piiji ɗiɗi kamiranji piiji ɗiɗi wa qala o maaki hiya ɗiɗo o lahum ko kamɓe heesoɓe wonan fi duniya ka ɗum kamɓe ɗum ɗo kamɓe yoɓe huuto ɓay kamɓe ɓe ala woɗa kamɓe ko harmi ala ka maɓɓe yoɓe ƴettu ka aduna wa hiya lakum fi l akhirati o maaki ɗiɗo noon ko onon kadi woodani kalafa kaman julɗo on ka aduna ɗo no woni ko tonana kefere noon ɓay o jaɓani l'islam kanko o tongana hoore makko hay fof jon noon julɗo on ɓay himo tongana goɗɗum ka aduna ɗo o jaɓi woɗitade so naatoyi ka aljanna Allah naatoy ka aljanna so naatoyi ton ala ko tonga ton hare miranji kange no woodi ko cuɗorte asetiji hara ko kange kuyerji hara ko kange foursetiji hara ko kange hara naataw ko ɓornete na jawe na koɗi noppi na ɗum ɗo na ɗum ɗan ɗum ɗon no woni hay fof ala ko tonga ka aljanna kono waɗi o maaki ɗum ɗon ko onon kala teto nde ɓe mum ka aduna ga taw wo waɗa ko on tigi mari moyen wo taw waɗu kanni huutor ɗum mirango no wawi joni yimɓe sikki kanni kadi kolmi jangat ɗo fi mirango e kange miranji kange no woodi woɓɓe ko ɓe gollita kon fof fayde miranji ɗin ko kange koy no woodi woɓɓe hay ka hurgoji maɓɓe e kamɓe sooɗotoɗo maasiɓe salliɗo kaɓe salligoto ɗum ka gosorko koye watteɗo wallahi ko kange watta ma no jilla kange no woodi usul paleji tawa ko ɗum woni nder foursetti ji ɗi fopp ko kange verji ko ɓe yarata kon fopp ko kange kuyere holko fof ko kange piiji gonto ko fof ko kange ɗon no woodi kono no harmi wattaki gonti joni no wota woɗɗon o wi nelaɗo haɗimen ɗum ɗo ko maaki ɗum ko fi maɓɓe kamɓe heferɓe ɓen ka aduna ga ɓay ɓe jaɓaɗi tongande hoore maɓɓe ko Allah tongani ɓe kon ɗum ɗon ko onon mari ka laakara ton ɓay ka laakara ton ka aljanna ala ko ton muttafaqun alayh hadis sakkitiɗo on kanko watti temeɗɗe jeɗɗi capanɗe jeɗɗi wa ummi salamata radiallahu anha itama ummu salama yo Allah weltanamo anna rasulallahi sallllahu alayhi wa sallam qal woni lolano maaki alladi yashrabu fi aniyati lfiddati o mono yarira miran hum kaalis ara kaalis hum tafira goble hum kaalis ver hum kaalis innama yujarjiru andu ko woni e gonƴa gonɗon fi batnihi ka reedu makko naara jahannama ko yiide jahannama jara galaw ani ko hiito no ndiyan cipporta e daande hara no waɗa hiito galaw o wi ko woni e gonƴagol ɗon kon e moɗugol ɗon ko yiide jahannama tawi ɗo no wawi ko kooya ko ode kooya woni e yaade ndiyan kooya ma ko woni yarde ko jus ko fanta ma ɗum ko vinto ma ko ɓiraɗo jon lammaki ko yiite jahannama woni e yaade arabu no jogii on uslub ko tawata ko hin pelletti ko ɗum sakkitorta hay sina ɗum woni fewdo ɗon ɓe gollira wasi ko kadi ɓay ɓe andi ko ɗum wonita ka lannode o wi ka alquran o wi inna alladina yakuluna amwala yatama zulman innama yakuluna fi butunihim nara
ɓe ñaamoɓe jawle alyatima e hoore tooñe ko ɓe woni e ñaamude ka deedi maɓɓe ko yiite andi feer noon layito ɓene ñaamude kono ko ɗum wono tan joddi ndin Allah waɗoya ɗum ɗo yiite ɓe mbiya ñaamege ɓe yarna ɓe yiite nge gollitira wasi ko fewno ɗum woni e waɗa awa ɗum sa mo ƴetti waɗi ndiyam e miran mum tafira ɗum kaalisi o yariri ko ndiyam wona yarde ɗon kono maaki he ɓuri ko yiite wona yarde sabu no joddi mum ɗin ko yiite muttafaqun alayhi wa fi riwayatin li muslimin no e filla e muslim andi ɗo ko miran mum kaalisi o wii ko ndaani so tawi kanke kadi tawa wa fi riwayatin li muslimin inna alladi yakulu aw yashrabu fi aniyati lfiddati waddahabi e riwaya muslim on walla no maaki ayi o mono ñaama ma yara hara ko e miran mum kaalisi miran mum tafira kum kaalisi ma miran mum tafira kum kanni o innama yujarjiru fi batnihi naara jahannam ko woni e gonjorde ka reedu makko ko yiite jahannam wa fi riwayatin lahu no e filla e makkan ko fayin kanko imam muslim man shariba fi ina'in min dhahabi mo yariri immorde e miran hum kanni wati ɗo kadi kanni omo fuɗɗori aw fiddatin ma kalis innama yujarjiru andi ko woni e gonƴagol guɗɗum kare fi batni kare makko naaran ko yiite min jahannama immorde e yiite jahannama idan ɗiɗo holli ɗiɗo hadisaji holli kamba molanaɗo fi ñaamugol ma yarira miran tawa ko kange o moƴƴinira ma ko kaalisi o moƴƴinira ma hara haysi na kange e kaalisi moƴƴinira kono hara ko ɗum ɗon meltira ɗum ɗon pentirira ma ko ɗum ɗon waɗa wiyete mugasha walla mumawwa imma hara kange on e kaalisi on kañum tafa ha gayna goɗɗum ɗum buuma ɗon nder e ɓaawa no harmi mugasha mumawwa hara ko goɗɗum go ko maccere goɗɗo goo moƴƴiniramiran ɗum waɗe noon pentirde kange ma kaalis ɗum no foppe ɗum hara no harmi en torki Allah subahana taala yo Allah o ɓattin en ko dagi kon o woɗɗintinnen ko harmi kon o waɗa en rentiɓe wona en hiwiɓe o waɗa en naatoɓe aljanna wa akhiru dawana an alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyihi